Assalamualaikum. Hari ini saya teringin nak makan mi kuah. Jadi hari ini jom saya kongsikan cara saya buat mi kuah. Kita panaskan sedikit minyak, tak mau banyak, agak-agak untuk 2 orang makan. Okay, mula-mula sekali kita tumiskan bawang putih. Okay, bila bawang putih kita dah kekuningan, kita masukkan cili kisar. Okey, bila dah garing cili kita, kita masukkan sedikit air. Agak-agak untuk 2 orang makan, kita masukkan tomato sauce. Sedikit kecap manis. Okey, kita masukkan chili sauce. Okey, kita masukkan ubi carrot dan batang sawi. Ni sayur ni keras sikit lah, jadi kita masukkan terlebih dahulu supaya dia lembut. Kita masukkan sedikit garam. Kita masukkan lauk kita. Ni dia, udang dan sotong. Kita masukkan berbola ikan. Bila mendidih macam ni, kita masukkan sedikit air tepung jagung. Ni untuk memekatkan kuah kita lah. Okey, bila mendidih macam ni, kita masukkan telur. Okey, kita masukkan daun sawi. Masukkan secukup rasa. Okey, dah cukup. Kita tutup api, cukup masak ya. Kenapa Cik Ani tak masuk mi? Sebab mi kita dah siap celor. Okey, jom kita hidangkan. Mi ni kita dah siap celor. Dan kita taburkan bawang goreng.